Pododong mane weche mag siasa ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro medo lombo johera magi e gwenge maimbo mar Kenya ka odong ndalo manok kende to ibago yiero. Odinga jalupne Martha Karua ne otelo ni kweth mar Azimio e manyo ombulu e gwenge moriwo Busia, Teso kod Kakamega. Wenga neni kono. E tielo mogik mar manyo ombulu e gwenge maimbo mar Kenya, kweth mar Azimio notero kisera margi Busia kuma ne gilime aluora ma Budalangi gi Teso North, Webuye mano kaunti ma Bungoma kendo ne gitieko gi alap ma Buhungu kaunti ma Kakamega. Odinga gilange nokoni jodak ni gidong chien e loso sirkal mabiro kendo gibiguo ko ka rombgi. Jumanne, Tuesday, mtarauka mapema. Vijana siku hii hakuna kulala. Tunaenda kwa vita, sio? Usikae karibu na moshi. Hakuna moshi yanagusa wewe, Mnaenda pale, sahili wanafungua mko pale. Mnakaa pale, wazee wakija mnawasaidia na kina mama wapige kura warudi nyumbani. Lakini nyinyi vijana mnakaa pale mpaka jioni. Wanafunga mko pale. Wanahesabu mko pale. Mpaka watangaze ushindi, sio? Sisi tunasema leo Kakamega na Mlembe Nation kwa ujumla tunafanya declaration, tumeweka kufuli ya Azimio hapa Kakamega. Tarehe 9 musilale hata kidogo. Tutapiga kura kwa baba na mama. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini. Mimi nawauliza Mlembe Nation, let us rescue our country. And the rescue team ni team Azimio. Tukuokoe utoke kwa njaa. Kweth mar Azimio no singo idolochi tilo mokwongo kuma ne gikone kweth mar Kenya Kwanza motele gruto mondo yikrene amen motegno e yiero ma juma manyien. Yesu na mpira. Chenga pandile Atwoli. Amempatia kule bana waparanya. Pale na mpira. Na mpira pandile mpatie Tindi. Tindi mwale na mpira. Amechenga Mudavadi. Amarudisha mpira chini. Pande mpira kurudi pande chini kupale bana Maika. Naika na mpira. Na mpira Maika. Amempatia Baraza na mpira. Odinga gilange no hume e witelo maruto magiwacho ni en manoma ibiro kwako gi mibadhi mokalo. Najua ile njia ambayo tukufuata kama taifa letu baada ya miaka 5 tukimaliza kipindi yetu mimi na Martha mtaona mabadiliko makubwa. Ruto wetangula UDA Rigadi ko kakweth mar Azimio kiny biro tero kisera margi kaunti ma Kisumu kuma Odinga gilange biro tiyo thuolo no makone oganda onagi mondo biro koko karo mitari 9 kaka ranyisi makende no gende mamoko mar luto ombulu. Wenga, Ramogi TV, County.